Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka diti manggagamod, Lola? Awampay Marty nakitak amang gagamod apok. Jak amo ano pudno wino saan ay nawaw. Apay nga ipagpagada amang gagamod kayo kano? Asino tinang ibagad dita apok? Dagiti kaadalak manggagamod kayo kano? Isu adito'y bantay ti ayan ti balay tayo. Saan mo apat patyan dagiti kaadalam apok? Isu adito'y bantay ti ayan ti balay tayaw. Tapno adu ti kanan ti kalding tayaw. Ay, kasta gayam, Lola. Adu ngamin ti kalding tayo kay. Awan ti makan ti kalding dita baba. Sige nga ron. Tainton ibaga ti kaadalak amang gagamot kayo. Ibaga kasan na pudno. Saan ka di adya, apo ko ti manggagamot ti ubing dahil ti asideg? Gusto mo magpaisaw? Ti apo ko ni Bagat Hilda. Kaya ba man tayo tanga ubing takasaw? Hoy ubing! Umay ka man dito'y! Psst! Dinap ka di mangag si kang ubing, ha? Hoy! Saka di awawagan nyo. Wen! Tasi kalamot ti ubing dito'y. Umay ka man! Saan na ho'y tinagan ko? Lili. Sana tinagan mo ti kaat mi amamuan. Kasauda ka lang. Hala, nagtugaw ka. Apay ka di tata. Ayan ti apong mamanggagamot. Awan apong ko amang gagamod. Amangan no da kayo ti manggagamod. Kat gamudan nyo ni apong ko. Karam kaban kanto, pa'y tayo bagam kit din na siya ti manggagamot. Apay nga rin nga ipagayo amang gagamod ni apong ko. Ada ka di pamanaknik yo. Pamanaknak. Ay, tika dayo itinasulinak akabakiran ti mangipakita amang gagamot kayo. Abay, di mo makita ka na yun nga kidam-kidam niya abang mo. Kasjoy, di manggagamot, ha? No kasta, pati da kayo manggagamod kayo mat. Na, ay, abay nga na ibagam na, dahita, ha? Una tagkidam-kidam kayo mat. Kwa, sana ka manggagamot. Adoti balay dito yan ko lugar. Ada kayo nga, nagkadayo tayo nyo. Awan pa'y kuryente. Isuan nasip nga. Ganawan karo ba yun? Apay nga bantay ti ayan ti balayo. Ado nga minti kalding mi. Ijay ti ayan ti ado aru uta kananda. No dito'y makaperdi ka no iti mula. Anya ka diyatar aramidin ni Lola mga aggamod. Hala, saan namang gagamot ni Lulak? Ay, Sao ka no lang ti tao amang mardaya ti kasjay? no kasta? Saan apuno ti bagbagada? Saan? Nasingput ni Lulak. Saan naman nakiapa? Anya nga iter aramidin na bantay wag may maysa. Mapanagpastor kadagiti adu akalding na. Nakita ka nagsarita kayo iti dayjay nga apu ko ti bakit.
Anya ka di tinagsaritaan niya. Tunay. Dinamag ko ano anya ter aramidin ni Lula na ijibantay. Anya ka nung tar aramida na ijibantay. Agpaspastor kanumot iti adu akalding, uncle. Alding ko na. Wen, isugahay mga adada ijibantay, ta adu ngamin kanu ti root ije akanan ti kalding da. Adugayam te kalding da. Ha? Apay nga gisem-isem kayo idimbagak nga adu ti kalding ijay. Kwa. Adala na lagip ko. Iso nga. Imisamak. Ada ka no kalding ijibantay ko na je apo ko ni Bakit Hilda. Apay no, da kalding ijibantay? Naimas ti kalding. Intan sa mangala. Ay, ang mga no, damot di manggagamot. Gamudan na ta. No dati mang gagamod, but nganta. Agam lipatan pa ta gamod. Di kalding ti panunutam. Naimas ti kilawin na. Ay, adanton pulutan ta. Kasano, no, agmarikmik ti kalding nga iguyod ta. Umay kagit din. Malubusam kit ding agmarikmek. Awa na. Hala, inton rabi eh. Mangkem magtay ti may sakal ding. Gimatang ka di da uncle ko kada kayo iti kalding. San mat? Apay ka di? At damat nakita akar ni ti kalding apulpulutanan da. Kani Uncle John. Awan mat imay gimatang. Ang mga no ginatang da ijay ili Maybe. Kunak ngamin no ginatang da ka ni Lulam Taim bagamot nga ado ti kalding ni Lulam. Damagak to kan ni Lola no imay daging matang iti kalding kan kwa na. Ay, agparparti kayo mo't iti kalding ijibantay. Ha? No ado ti bisita ni Lola agpartida. Ay. Ken no adda okasyon. No agkasangayak agpartida. Mayat ti ado ti kalding na Mayat ka no adda nalawa pagpasturan. Iso akayat ni Lola nga ijay bantay ti pagyanan mi. Gimatang ka di da apong Simon iti kalding kada kayo, Lola. Awam matigim matang, nga mapukpukaw ti may sa akalakyan akalding, tay dakkel abulog. Ay, nasa ungamin kanyak ni Tuni. Adda ka no pinarti da angkel na akalding. No kasta, bumabaak ije ayan dat agda magak no nakita dati kalding tayaw. Kasano no ibagada ginatang dati pinarti da, Lola? Adda atap ko nga tinakaw dati kalding tayaw. Apay nga ta dinamag ni Tuni no inlako yu ti kalding. Day tati doktalag apok no asino tinang takaw iti kalding ay nawaw. Nangalaan nyo iti pinartiyo akaldeng da kayo, John kan Simon? Ay, nanay, manggagamot. Bakit? Abay, damagam nun nangalaan may Di nakman awagan iti manggagamaw, tawan ti ginamudak. Saan mo man ngayon ba ka manggagamot ka? Sika, bakit? Hilda? No da kayo tinangala iti kalding kat saan nyo abayadan, gamudan kayo nga raw. Ialis ko ta mabagbagyaw tapno rupayo ti pagyanan na. Anya? Ay, anya nga ti tsura mintaon. No, kasta ti aramida. Ay. Dayta ti aramida kada kayo nga agtatakaw iti kalding. Ah. No diyo bayadan, makita yo ti birbirukan nyo. Nangag mo ti imbagat ti manggagamot.
Anya nga iti tsuratan no ialis nang agpaiso tikwa, iti rupa ta. Ay. Ang maramid na nga ta. Da kayong tumong nga may. Apay nga yung bagayo nga yung tatakawon ti kalding ni Bagatilda. Naimas nga ro ti kalding. Kore si ka nagadumot tilin na mo utak mo. Anyang iti aramidan tayo tano gamudan na tangagpaisaw. Manong Simon. Ala! Nangagot ti amin! Tinakaw yung gayam ti pinartiwa kalding. Kaasi matilula ni Lili at tinakawan niyo. Oy. Sabali tinangag mo. Saan mi at tinakaw? Tulungan nakman, tamarigatan nagamag na. Nabartekan. Apay nga min apirmi ti Bartag yung uncle. Ito na matulid kayo. Iso nga rin na tulungan tamarigatan nagamag na. Ala! Ay, natulid kayo. Ay, naipakpak mat ng tirupa yung iti bato. Anay. Nadagsan kayo mat ngamin. Iso adi kay kabayalan, uncle. Ay, abayan. Ada ka dito kak dita at tilimam. Manong Simon. Nagalis ti dalan. Ay! Ala! Natulid kayo na doon. Anay. Ang dardara pa iti rupa yun. Ay, inak dumawat iti tulong kadag iti karuba. Tatulungan da kayo. Sino ka diti kay dag? Nimot yun da ito'y. Apay nga da dito'y. Ay, apay nga dak dito eh. Kinagot ti rupa. Uray siya ngayon, anay. Pero miya sakit tirupak. Anya ka di tinapasama, Manong Simon. Apay nga agpadata na ut ti rupa na. Ay, ari ka apag man. Apay na sakit. Kaslamot na dagtubtubaw. Ay, uray siyak mat. Apay nga. Ay, apay nga damot timunal itirupak. Uray siyak matay. Agpadata matay. Ay, sus. Saan nga tamang ruging agtubo ti imbaga ti manggagamod ka data? Ay, sus, anyan nga ti itsura ta. Kasanungay nga ilembang ta. Alangan mo't arupat at ti agbrep. Ala kayo! Apay nga dagtub-tubo alasag di tarupa yo. Ala, ang mga nupim may sutimbaga ti bakit. Ingkay bayatan ti tinakaw yu akalding. Tapno sa ngagtuloy da ita. Ay, delikado. No, umayalis dito'y rupa ta ti kwa, mabagbag ita. Ay, John, intabayadan ng tikalding. Sige, ikarigatan tama pa ni Jibantay, Manong Simon. Nga oray na sakit ti rupa ta. Ay, day takit din. Nadagtil-til layon iti rupa ta. Inagalas. Intang arudan darasam, tadi na pa nayalis amin. Anya tinapasamak di tarupa yo, tadugol-dugol. Ay, pakawanan na kami. Bayadan minti, kalding yaw. Ay, anak. Antoy, ti bayad ti kalding mo. Nasaya at binayadan yo. Ah, Inton maminsan, saan kayo ngagtaktakaw? ay, ket ibabawim nga ruden ati pan nakayalis ti kwame ti rupa may. Anya tiket yo asawag? Di mo ko mayalis iti rupa may ti kwa. Anya, mamati ka kade, akabaelak nga iyalays. In kayo ki di iti ospital, tamakita ke, nakaruti pan nakadangran tarupayaw. Anya ka di tinapasamak aya. Anya ka di tinapasamak. Apay nga dasugat ti rupa ta, Manong Simon. Ay, saan ka diyan nakaruti Bartag tayo di kalman? Apay nga da ka iji balay, kat nagkaid datapay. Nujak agkamalay, nabartek kayo kat inyawid da kayaw.
Ha? Ang mga natulid kayo, iso nasugat, tarupayaw, salbag kayo, ay nawaw. In kayo iti ospital, ang mga maimpeksyon, tirupayaw, dakisan. Umay ka man, Tony. Apay ka di, Uncle? Sino ka di tinangyawit ka na kami ka ni John diti balay, di nabartag kami. Napang inayaban, adag iti karuba tayo, Uncle. Di kayo matkabalan. Natulid kayo matadwa iti dalan. Kahit naipakpak ti rupayaw. Anya, ay, iso ki mamuol? Uncle. Ay, kaslang imisit pa'y kidin taglawlaw na. Kasla kayo nakaiglas. Ay, paimanta mapana kay di ospital. Mga nagimpeksyon nga agpaisaw, akas kuna ni Bakit Hilda. Anya timbaga ti doktor mo, Uncle? Ay, nagdangran gayam titulang ti rupa. Tanapigsa ti pan nakaitupa na. Saan kayo nga inom iti ado, Uncle? Tapno di kayo mabartag. Ay, uwan man, kaanakan. Ay, pinapabasol ko pa ni Bakit Hilda, anang dangran iti rupa. Awan mo ti basol ni Lula Hilda. Da kayo ati at da basol na, tatinakaw yu ti kalding na. Ay, nalabit. Da ito'y tidusa may, gapo iti naramid may. Nakitak mo't akadwam ni Lulam itay. Nagkapanyo ngay. Napan kami nakimisa. Agdayaw kanagyaman kami kini Apo. Gapo iti amin aparabor na. Ay dayta tinasayahat nga aramiden tayo. Pagrebengan tayo dayta. Gapo ta dayta ti pagaayat ti Apo. Ay, nawaw! Apay, mamati kayo kadi, mabalin nga ialis ti may sa atao ti parti ti bagi ti tao? Ay na, John kan Simon, madimat ngamin ti agtakaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.